жана популярдуу. Ойнойм ар дайым волейболду. Жашыман бери кызыгамын, жашоомдо чоң анын орду. Эң кызык жана популярдуу. Ойнойм ар дайым волейболду. Жашыман бери кызыгамын, жашоомдо чоң анын орду. Волейболду ойносоң секирип чаап топту. Тосмолордон качырып карайсың ачык отту. Топтун үнү менен бирдей жүрөк кагып сокту. Топтой албасаң упай кызыгы жок спорттун. Берди калысыш кырыгын оюндагы башкы. Команданын капитаны өткөрдү падашты. Туура коюп тактиканы көтөрөйдө башты. Жасатамай атаканы желбиретип чачты. Эң кызык жана популярдуу. Ойнойм ар дайым волейболду. Жашыман бери кызыгамын, жашоомдо чоң анын орду. Эң кызык жана популярдуу. Ойнойм ар дайым волейболду. Жашыман бери кызыгамын, жашоомдо чоң анын кичинекей айылга кетип баратабыз. Мен дагы ушу балдарды калмактай акаңа бир жерге барып өзүбүздүн элибизде өлкөлөр бир сүйүүбүз жакшы майлансын деп бүгүн мына 20 миң жаштарга 20 миң стариктерге 40 миң байга көтөрдүк. Биз бүгүн чоң ойноп койдук. Немелер жаштар 20 миң байганы ойнойсуңар. Качан ойнойсуңар? Эртең күнүбүздө кесип ойноп чечесиңер, а? Мына бүгүн бизде ветеран игрок мына Молдошкабыз мына бизге Алматыда дайын айтып ушул Мамат Алабовдун атына коюлган спорт аянтчада кеч аябай жаштар жакшы ойнопсуңар. Биз эмнеге сыймыктанабыз? Ушу биздин артыбыздан жаш балдар ойноп атканына сыймыктанам. Кеч аябай жаш балдар ойноптур, мен катыша албай калдым. Бүгүн мына Мамат Алабовдун балдары аябай жакшынакай кылып жылда өткөрө турган байгесин бериптир. Ушул абабыздын бала чакасына, неберелерине чоң рахмат. Спонсор болуп бүгүн жакшы той өткөрүп бердилер. Андан кийин биздин бардыгар жаш таанысыңар менин аябай 86-жылы биринчи жолу Алматай сборный түзгөнбүз. Мына ошондо эң жаш oyuncu ушул Майын болду. 8-класста окуйт эле. Жеңиш тобузда окуйт эле. Тойчу тобузда, сауыт тобузда ким бар эле. Ошолор ойнойт эле. Анан мен, Жусакмат, Рамазан үчөөбүз ушул үчөөнү кошуп алып, биринчи жолу 86-жылы Алматай сборный командасын түзгөнбүз. Адам жетпейт, окуучуларды кошуп алып ойночу. Бирок өрөөндөгү эң кыйын ойлогон ушу менин окуучуларым болду. Эч кимдин астында, эч кимден жеңилген эмеспиз биз, мына балдар турат. Бүгүн өткөн жылы дагы айттым эле, быйыл да айтайын. Жылдан жылга биздин Алматайдын балдары мына спортзалга келип, топ оюнда эң мыкты командалар бар экен, мен аябай сүйүнүп отурам. Эң негизгиси бизде эмне болуш керек, ынтымакчылык болуш керек. Экинчиден ушул спорт залды сыйлашыбыз керек. Мына мектептин ушул 91-92 жылында мен ушул окуу бөлүм башчысы элем. Одан бери мына канча жыл өттү? 35 жыл, 36 жыл өтүп атат. Мына пешенебизге мамлекет тарабынан аябай жакшынакай спорт зал салынып, ушул жерде ойноп атасыңар. Эң негизгиси бул спорт ден соолуктун белгиси. Ден соолугуңар чың болот. Силердин ден соолугуңар чың болбосо, балдарыңардын ден соолугу чың болот, неберелериңиздин ден соолугу чың болот. Ушундай байгелер өтө берсин. Бүгүнкү ушул берип аткан Майяңызга дагы чоң рахмат. Ичинде ийгилик болсун, бала чакасы менен эсен болсун.
olan yayınlarını tez sponsorluk olup bir şekilde boşluklar koşulup tez oyunluklarını almış oluyor. Mallar yaxşı oyun gösterdiler. Bardağa den sağlıkta olmalar. Osman'ın araçlık olsun. Daima şu sponsorluk kılıp gireversin. Murat adamı şu Ahmet Alakan'ın mallarında daima şu yılda oyun ötkörüp gireversin. Den sağlıkta olsun. Bana çıkasın. Çilerge daima Osman'ın araçlık olsun. Den sağlıkta olmalar. Bardağa. Birinci orada Екіншіден баянға şu айылыма барып туғанымды өткізіп берейін деп бір ниет қылған кез жақсы. Анам немеңіз бар да? Bilek mi? Birbirimize kısmımız. Жалпы барды Orduğa 5 milyon lira Orson tavsiye veririz ha? Ordu'nun. birinci biz 5 bin? 5 bin. Birinci, ikinci, üçüncü mesele. Böyle olan yok. Ben de dilerim. Bana da sportmen ne bana geçmişte asla olmadı. Şurada karbay silerimi çektilatıp bana görünüp koyulmam özümdür. Bir daha bırakmaz. Özüm. Anamı salta. Orada bunlar beni çoğaltmam. Anam ne? Dağıyam orada o katma suda olaydı, sırda olaydı. Birinci tan. Var ya ne inanıyorsun? Anam ne? Kileget, ama lazım var. Gördü oğlum. Ben Sinirden bağlı, artasaklı sürekli sinirden Nazlı'ya valimanesi şu karakol göremiyormuş, karakol Aksakallarında işte. Ne bağırdı ya orada? Hadi sana verirsin. Sen ne olsun? Ha, var.
Anan, tak, birinci orundu bugün. Demek geçeydi, yaş tartışmalar, yaş ballarım geçey oyunu oldu da. Üçüncü orundu. Algan Kaman'da gibi oldu. Acıya ekten, acıya gel kalın. İkinci orada alan gibi de. Boş. Boş. Ha, gelin bak. İyi yaşlardan birinci ordulardan Bişkek Malatya. Ya yemeğe bugün bravo öyle 35 yaştan yukarı 6 kamanda oynadım. O da anan bravo Mehmet Ali Ağaç'tan baygesi 15 bin, 30 milyon ekle koydu, 15 bin. Bunu bırakırına 40 bin koydular, 20 milyon koşturuyor, koydu, pilot gördük. O zaman da Türkiye'nin Türkiye'sine böyle hangi saçma komanda var ve böyle doktormuşum, bazı ekleyin götürüyor. O zaman 4. ortalığa komanda. Biz de büyük gördük. Kim? Türkiye'nin 4 var. Türkiye'nin 4 var. Türkiye'nin 4 milyon. Komandolar 5 dalgan altında zetin algan. 5 dalgan kim? Gel. 6 7 değil mi 7? Öyle de akıl öyle. Bizden Hasan döndü. Böyle Bişkekler ötürü da nereden bu? Aksakala gel. Bir tura görsünler. Şu anda Cedek'te şu aksakalı olur. Caz karşıya bir Cedek'te Ya bular da boldu da yani. Başka komandan var var. Konsorsiyum kim var? Ha, bu var. Daha güzel pas. Buna askerde gidiyor kasan. Hemen güzel. Ha, bir dakika. Budu, Budu gel. Gel buraya. Budu abi. Bu şey konsorsiyum. Karşılıklı gençler kimliğini bilmiyor. Ha, monta.
Namaz bırakan oldu. Erkek yaşlar doydu var. Daha getirdiler asıkallar. Daha prizleri var. Özü asıkallar menen anan. Şu baldır da. El patağızdan verdiler. Bugün birinci buna yer geldi daha. Ramazan ayışlarımız gün yer hemen ballarına bir Ramazan kapatar. Ramazan ayıştan ballarına. Ballarına yer geldi. Buna mayangan ne patladı? Hasta alırken. Hey kaynanayınlar. Almacanın bulunları. Ben bir kilo koyayım. Göp kilo ver. Kandırım ben. Hey yalnız ülkemem kalmadan. Yolda almacanın balları çoğaya verirler. Namık kayıyorlar. Ben aydan ne çilese burada çalıverdim. Bir gülebilir vakıtlarla yakalar. Ben kandıvayım. Baya, kavatarken bozarı. Gariler aman esen boğullar. Bir soğukta uğurlar. Allah Teala'm ne etmesin, Allah'ın bereketini versin. Ömrünler uzun olsun. Uğurlar, sıkay güldüler. Ama gençler dağı, sizler dağı tutmakta olun Allah'ım. İşlerine iyilikli olsun. Hayalde cümleyle şu Allah Teala'm kondu. İşin yeri aldığı güle vergin. Allah'ın bereketini versin. Ya arada geldi. Göğre atlattı. Patadan göğre verdiler. Cümleyi verdiler. En kızık cana populyardı. Oynayım ardayım voleyboldu. Yaşımdan beri kızıgamın. Yaşımda çoğanın ordu. En kızık cana populyardı. Oynayım ardayım voleyboldu. Yaşımdan beri kızıgamın. Yaşımda çoğanın ordu. Voleyboldu oynasoң sekirip çağıp toptu. Tosmolordan kaçırıp karaysın açık ottu. Toptun önü menen birde жүрөк kagıp soktu. Toptoy albasaң upay kızıgı жок спорттун. Берди калысыш кырыгын oyundагы башкы. Команданын капитаны өткөрдү падашты. Туура коюп тактиканы көтөрөйдө башты. Жасатамай атаканы желбиретип чачты. Эң кызык жана популярдуу. Ойнойм ар дайым волейболду. Yaşımdan beri kızıgamın. Yaşımda çoğanın ordu. En kızık sana populyardu. Oynayım ardayım voleyboldu. Yaşımdan beri kızıgamın. Yaşımda çoğanın ordu. Voleyboldu oynop men özümө çöyrө taptım. Alıp kança medaldарды moyunuma taktım. Turmuş arabaсын sport жолу менен тарттым. Үй бүлө очогун анын отунунан жактым. Түзүп берген атам мага ылайыктуу шарттı. Апам берип дубаларын алаканын чапты. Бийлемин атын эмес абагындай шарттым. Чындыгында алар менин ажыраспаттым. Эң кызык жана популярдуу. Ойнойм ар дайым волейболду. Yaşımdan beri kızıgamın. Yaşımda çoğanın ordu. En kızık jana populyardu. Oynoym ар дайым voleyboldu. Yaşımdan beri kızıgamın. Yaşımda çoğanın ordu. En kızık jana populyardu. Oynoym ар дайым voleyboldu. Yaşımdan beri kızıgamın. Yaşımda çoğanın ordu. En kızık jana populyardu. Oynoym ар дайым voleyboldu. Yaşımdan beri kızıgamın. Yaşımda çoğanın ordu.
Ayakta. Dayaşları.
Kollar tüye aldı. Out, out. Hep kaçıyor.
Alıstan ey. Öte alıstan gel otur.
баштадыңыз да кармаганды. Kıldı yıl koyma.
Mayli de.